Samo nemoj preko trake. Neće burati. Questo mette in questa contra. Nema ništa kod tebe. Evo malo da fascine. Ema, neka ljudi da budeš i već grava. Ovo? Da ti otrati. Mene moj isprljati. Ja nisam dobro vidio. Možda se odreda. Ima još jedna nakon vidiš što je ovaj pametno kišobran zadužio. Dragi maturanti, kako kaže naš narod, treba nešto čekati pa se ja neću vam puno govoriti, nego samo bih htio da vam se zahvalim što ste bili naši učenici ove 4 godine. Zahvaljujem se i profesorima i ostalim osoblju koji su čekali naše odgovore. Želim vam sve najbolje u životu i neka vas prati dobra sreća.